السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل جاي سنين جتة المان أرمو أشمار كفون سنين جتة وريتن مناسبة نمبرة لكو بربادن حلوان أكما بيكمو ما شاء الله تبارك الله سلا أجرتن جمال جتنين سنين جا وريتن بربادن حلو جتشون دقتين هذا أكسمه تفضلوا مشكلة وماجوران سنين جنة warreetan gartee nama bira dhaquu barbaadan nama laaluu barbaadan nama heerume nama dhalee nama fuudhee akkasuma maashaallah tabaarakallah halawaan baay'ee takka bareeddi diskaawuntii jira raqamallee asirra isinii keenya halawuu jechuu hin dagatinaadha halawaan akkana fakkaattiin isiniin ja'a nuti gaa arra kunoo as keessatti argamna galatoomaa isiniin jenna gaa kunoo halawaanis tana fakkaattii akkasi kallee warri talabachuu barbaadan diskaawuntii jira isiniin jenna haaluma beekamu keeknillee ni jira isiniin garsiisa maashaallah tabaarakallah warreetan barbaadan haluu jechuun dagatina keekni kunoo akkana fakkaata warreetan barbaadan haluu jechuu hin dagatinaadha akkuma beekamu maalliin tuni maallii keekaati bakki isiin itti argamtu riyaadii keessa warreetan suuraa waa hunda irratti hojjechuu barbaaddattan haluu jechuun dagatinaadha isiniin jenna bakka isin barbaaddanitti isinii fiduu dandeenya diskaawuntii jira isiniin jenna maashaallah tabaarakallah warreetan nyaachuu barbaaddaniif koottaa tafaddalu isiniin jenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkamina gaa isiniin jecha ilmaan Oromoo ashamaar kafuun isiniin jecha warreetan munaasabaa nama bira dhaquu barbaadan halawaan akkuma beekamu maashaallah tabaarakallah sila agartan gaa maal jettaniin isiniin jaa warreetan barbaadan haloo jechuun dagatinaadha akkasuma tafaddalu mashkoola maajuuran isiniin jenna warreetan gartee nama bira dhaquu barbaadan nama laaluu barbaadan nama heerume nama dhalee nama fuudhee akkasuma maashaallah tabaarakallah halawaan baay'ee takka bareeddi diskaawuntii jira raqamallee asirra isinii keenya halawuu jechuu hin dagatinaadha halawaan akkana fakkaattiin isiniin ja'a nuti gaa arra kunoo as keessatti argamna galatoomaa isiniin jenna gaa kunoo halawaanis tana fakkaattii akkasii kallee warri talabachuu barbaadan diskaawuntii jira isiniin jenna haaluma beekamu keeknillee ni jira isiniin garsiisa maashaallah tabaarakallah warreetan barbaadan haluu jechuun dagatina keekni kunoo akkana fakkaata warreetan barbaadan haluu jechuu hin dagatinaadha akkuma beekamu maalliin tuni maallii keekaati bakki isiin itti argamtu riyaadii keessa warreetan suuraa waa hunda irratti hojjechuu barbaaddattan haluu jechuun dagatinaadha isiniin jenna bakka isin barbaaddanitti isinii fiduu dandeenya diskaawuntii jira isiniin jenna maashaallah tabaarakallah warreetan nyaachuu barbaaddaniif koottaa tafaddalu isiniin jenna. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkamina gaa isiniin jecha ilmaan Oromoo ashamaar kafuun isiniin jecha warreetan munaasabaa nama bira dhaquu barbaadan halawaan akkuma beekamu maashaallah tabaarakallah sila agartan gaa maal jettaniin isiniin jaa warreetan barbaadan haloo jechuun dagatinaadha akkasuma tafaddalu mashkoola maajuuran isiniin jenna warreetan gartee nama bira dhaquu barbaadan nama laaluu barbaadan nama heerume nama dhalee nama fuudhee akkasuma maashaallah tabaarakallah halawaan baay'ee takka bareeddi diskaawuntii jira raqamallee asirra isinii keenya halawuu jechuu hin dagatinaadha halawaan akkana fakkaattiin isiniin ja'a nuti gaa arra kunoo as keessatti argamna galatoomaa isiniin jenna gaa kunoo halawaanis tana fakkaattii akkasii kallee warri talabachuu barbaadan diskaawuntii jira isiniin jenna haaluma beekamu keeknillee ni jira isiniin garsiisa maashaallah tabaarakallah warreetan barbaadan haluu jechuun dagatina keekni kunoo akkana fakkaata warreetan barbaadan haluu jechuu hin dagatinaadha akkuma beekamu
معلين توني معلي كيكاتي بكي فيني تيارجمتو ريادي كيسة وريتن سورة وهون تيرت وجدت بربادتن هلو جتون تجتنا هذا سنين جنة بكي سين بربادنتي سنين في دود الدنيا ديسكاونت جرا سنين جنة ما شاء الله تبارك الله وريتن ناتشو بربادني قطع تفضلوا سنين جنة